a demme algono mi faladi aafaduge etere meti mulin kharab mi aafaduge beerun algon men badaleruga hama wara riitukon beeroti rakkon hama dombe fakkawe foi aafade gotu aafaduti namas etere faladiruga meti ekkon kharab fa algon men ekak wes yagin mehme fawa aafade mi gotu aafade nukanaka ehenkam algon men hadanuga bahattum vi algon men gamede nafsa bedikamuga wes algon men emme bodu samalukam demvi algon menge beeru fushuge riitikam kan nunkan beeru fushun algon men mifinna chaalukama riitikama e farikan algon menge eterega maane algon menge hituga nekkamuga waninam ei warabbodu gohe efada mihe vegen daane mifada fiyafawa aafade faden kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fulu korwa fe inna allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum hamakashawrun allah subhanahu wa ta'ala ilahu ballawa ode nugannave ahar menge suraya beerfuruge mihunna riitikama nalakama allah ballawa ode nugannave walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum ehenekkamuku man allah ballawa ode gammani ahar menge hitasha ahar menge amal takash ehenkamun algun menge mihi rakkaatiru korweto algun men balanje mihi salama korweto balanje hi rakkaatiru koranje heni nuba kankamu nuba waswastakun shirukum mihunna medugo onna nafrata hasaden mihi rakka koranje ehni ehi salamatun oyege man allah baddal ko fi miheka menwi qiyam mahshar dohuga salamak kalibige nuwe kiyetu qur'an oga ekam bayan korwa allah subhanahu wa ta'ala wahi korwani illa man atallaha biqalbin salim yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim eduha ki ei mudalakum wes adi darige fushum wes ebbes kamen ebbes manfa miheka nuli bene duhe illa man atallaha biqalbin salim ei salamat teri hitakakuga allah baddal ko fi miheka menwiye enkam algun menge mihi salama kurma etere furuge rakkaateri kama etere fu tahir kurma algun me warabboda masake kuranje